ikaze nanone muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Mwaramutse neza, igitondo cyiza abakunzi ba Kigali Ariya News. Ni amakuru atuzindaho tubazane updates z'imirimbuko nyuma yuko ibintu byari byitezwe ko agahenge kaboneka kuri ino tariki, ariko ku makuru ndi gukurura ndetse narawe mpawe mu masaha y'ijoro, uretse ko bwari bwije nari nananiwe cyane, nari kuba nabagejejeho nuko ibintu byabaye bibi cyane. Bwana Neva, perezida n'ubundi w'umuryango wa Afurika zunze ubumwe, akomeje gushyira abasirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho noneho bivugwa ko yahashyize ingabo nyinshi zishoboka. Ni mu gihe kandi turi burebere hamwe akantu ku kandi, aho maginga ya ibintu bikomeje kuba bihariya muri biriya bice, ndetse turareba kimwe cy'ingenzi, aho umugambi ukomeye ndetse wazanye abafaransa Kisangani. Ibyo byose turabireba. Ni mu gihe kandi ibi byose tugiye kubirebera hamwe tukareba uko situation iramutse mu gice cy'Iminembwe, mu Buvira, Ibaraka, ndetse turebe ukuboko gukomeye kugaragaza Bwana General Neva, aho n'ubundi bivugwa ko yaba yinjiye noneho mu mirwano byeruye mbere yuko akayenge kabaho. Byinshi rero kuri ibi ni munyemere tuba updating ni iminota mike mbere yuko mujya mu kazi. Tuze tubajyane kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umenye uko biramutse. Reka ambifuriza amahoro y'Imana ndetse no kunogerwa na gahunda tuba twabateguriye, ariko mbere na mbere reka nshimire wowe wabashe kubana natwe. Ikindi kandi nawe uje nta kindi usabwa, kanda kuri subscribe kandi muduhe like, nyamunayo tubasaba. Njya numva bavuga ngo usabwa azahabwa, ushaka azaronka, nuko manga azakingurwa. Turabasabye, turabinginze muduhe like kugira ngo tubone recommendation kuri Google, natwe tuzamuke dutere imbere. Tutabatindiye rero, reka tubanze turebe ibikomeje kugenda byibazwa na benshi, nyuma yuko n'ubundi twagiye tubabwira uburyo bukomeye bw'icyazanye ingabo z'abafaransa muri biriya bice. Murabizi ko abafaransa rero bakoroneje nyuma ho gatoya iki gihugu basimbuye ababirigi, ariko nyuma yuko n'ubundi byagiye bigaragara abasirikare bagera muri 400 n'abangahe bose, urumva bari benshi, ariko umugambi ukomeye n'ubundi wabazanye numwe nuwo kuba abatraininga iri huriro rya FARDC kugira ngo barebe buryo ki bo bakwirukana M23 mu bice bafashe, ariko ntago bizigera bibakundira. Ariko reka tubabwire icyo ambasaderi w'Ubufaransa ambasade y'Ubufaransa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko nta gahunda y'ibanga yajyanye ingabo z'Abafaransa mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo, kuko zisanzwe zitoza iz'Abanyekongo. Umugambi rero nk'uko nabo babwiye, ndaza turebera hamwe ibikomeje kuvugwa. Ubundi kiba kituraje ishinga ni ukumenya uko biramutse, ibindi turabigarukaho tumenye noneho umugambi karundura w'umuryango wa Afurika zunze ubumwe uwuyoboye afitiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ni munyemere rero ku murongo wa telefone nakire Bwana Bizima aduhe amakuru y'ibiramutse kugira ngo tumenye uko situation imeze. Bwana Bizima, waramutse neza? Waramutse neza. Igitondo cyiza. Yego kuri twese. Yes, ndabihera he kugeza ubu ni ku itariki 18, ni nacyo gihe leta y'Kinshasa ku mugambi ukomeye bagiranye na perezida wa Angola, ibyo M23 itabirimo, bari bemeje ko n'ubundi kuri ino tariki ubu ya 18 agahenge kagomba kuboneka. Ariko nijoro nakiriye ubutumwa, uretse ko nari naniwe ntabwo nabashe ku updating abakunzi bacu, uretse ko ngiye kujya ngerageza nkaruhukamo gake cyangwa nkashaka uzajya nsimbura tukaba updating. Anyohereje message mu masaha y'isa sita umbwira ko abasirikare b'aba FDNB bari kuzamuka imisozi yo hejuru mu Buvira ya za Munanira ndetse na za Muramvya, ariho bari kwerekeza
Bwana Bizima, biramutse bite agahenge katangiye kubahirizwa ingabo mu mujyi wa Uvira zashizemo? ntabwo zirashiramo kandi gushiramo kwazo ni ibintu mbona bigorana cyane ugereranyije n'aho umunsi ugeze ari wo wa nyuma w'itariki bakagombye kuba nta n'umwe urimo, ariko magingo ya siko bimeze ku mpande zose, ndetse yaba kuri FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi nkeya zirimo, wazarendo yose irimo, kandi unabona ko deployment zabo muri ako gace mvuga ka Munanira, Murambya, ndetse ubona ko izi ifite deployment ikomeye, ubona ko hari ikintu zirimo gusa naho zihubaka mu buryo bwo gusa naho babungabunga uriya mujyi wa Uvira, ubona ko badashaka gutakaza. Ni ikintu kigaragara ko n'ubundi ahangaha ibi birindiro bashaka gushyira ni ikiboneka ko bahakurwa n'uko barashweho cyangwa se batsinzwe urugamba uko byaba bimeze kose, kuko urabona ko n'ubundi basa naho baba bagaragaje ko basohotse Uvira, ariko utu duce turimo n'ubu amakuru ari nuko muri aka gace ka Mukane ndetse Ruhuha, Rubarati na Masango bamaze kuhashyira amadefensi mu buryo bwo kwanga ko basa naho batakaza ahantu. Ubona ko uyu munsi ndetse n'ejo hashize ikigoroba bari barimo kubaka, ndetse ubona ko bari kwitegura nk'ahantu bateganya ko bashobora guterwa cyangwa se bakaraswaho n'ubonetse uwo ari we wese waba abagabyeho igitero. Ubona ko rero ari pozisiyo ubona bashaka gufata, kandi harimo n'ingabo ubona ko ari nyinshi badashaka kuba bahatakaza. Sinibaza rero ako gahenge n'ayo mahoro batanga no kuva muri Uvira ko byashoboka hejuru yo kuba bari gukora ibintu, kandi urabona utu duce turi mu birometero bike cyane kugira ngo uri mu mujyi wa Uvira ntabwo bubahirije ya mahame bahawe yo kujya kure muri turiya duce twose bakuwemo ibirometero 5. Magingo ya kuri kote ya M23 na MLDP twirwaneho bo babyubahirije? Bo nk'ibisanzwe urabizi neza ko mu minsi yose muri aka gace ka Uvira ndetse na Minembwe itambutse ni gakeya wakumva bagabye ibitero akenshi batabigabweho. Ubona ko bo icyo bari gukora cyabo ari bwa buryo iyo agahenge kabonetse baba bari muri kwioroganiza uburyo ki bategura n'ubundi isaha n'isaha biteguye biteze ko FARDC yabagaho ibitero, kuko ni ibintu bimenyerewe rwose, nta gahenge bajya batanga hariya. Rero sinzi niba uyu munsi bari bukiranuke bukira nta gitero wabagabyeho, bitewe n'igihombo bagize muri iriya weekend ku gitero bagabye kisa naho cyari gikakaye ku buryo burenze mu bitero byose byabaye muri aka gace, ariko cyabahombeye. Ntabwo rero namenya neza ubu ngubu, natwe twiteze kumenya ngo igikurikira ni iki ku ruhande rwa FARDC muri ibi bihe by'uyu munsi nyirizina uvuga ko ari wo wa nyuma wo kuba ari amasezerano yubahirijwe, ndetse no ku ruhande rwa M23 kuba hari icyo yakora kidasanzwe yenda itajyaga ikora mu minsi itambutse. Bwana Bizima, mu Minembwe ho bihagaze bite? Biramutse bite muri iki gitondo? Ni mu rukerera, ariko uko byagenda kose ntago wabura kutamenya ngo situation uko ihagaze. Situation mu Minembwe harasa naho hari agahenge hatuje, muretse kiriya gice ubona ko n'ubundi ingabo za FARDC ndetse n'iriya mitwe yose n'ingabo z'u Burundi zatsinzwe uriya rugamba zikiri muri iriya misozi. Iriya misozi ni imisozi yo kwa Murima, kari agace ubona ko ariho bakorera iyoge nyine bakimara gusa naho batsinzwe rwa rugamba rwo ku cyumweru. Ni ahantu ubona ko hari ibirindiro bikomeye, kandi ubona ko ari naho hantu hazima basigariye muri kiriya gice cyo hejuru. Ubona ko byanze bikunze niyo hagira ibitero bigabwe muri ziriya nce za Minembwe zose niho byaba biturutse, niho hakigaragara muvoma y'ingabo zijyayo. Ubona ko n'ubundi bo bakiteguye kurwana intambara, ntabwo ari ukuvuga ngo kari agahenge ni agahenge katuma bareka imirwano cyangwa se kugaba ibitero nk'uko bisanzwe. Ni aka kantu kaciyemo, ariko ubona ko muvoma ihari n'ibyo bari gutegura bishoboke kuba mu masaha ari buze ibintu bishobora guhinduka, tukababwira ibyo tutari kuvuga. Yes, Ibaraka ho byifashe bite? Baraka muvoma ihari, urabizi ko ari nko mu isibaniro,
ni agace gafite akajagari gakomeye cyane mu bijyanye n'igisirikare, kuko hari ingabo z'uruhurirane zo mu bice byose, Abarundi, Abatanzaniya, FDLR, FARDC, abasirikare basanzwe, abahibu. Ni ukuvuga ngo iyo uhageze nawe urumirwa, uba ubona aribo bagaragara kuruta uko ubona abaturage. Rero muvoma yabo ni nyinshi cyane, ariko ubona ko n'ubundi organization bafite n'ubundi nta yindi baba barimo, ni iy'imirwanire. Ubona ko baba bari muri pozisiyo yabo buri kanya, ubona basa n'abajya mu mikutano ya buri kanya, ubona ko hari purani zihari nyine zitandukanye bitewe n'umutwe. Urabona ko ni agace gasa naho ubu ngubu karimo akavuyo gateye ubwoba, nyuma yaho izi ngabo zagiye ziva Burundi muri Uvira ziva mu mujyi, zabaye nk'iziyongerayo zimwe, ndetse hakaba hari n'iz'Abatanzaniya zahiyongereye mu minsi itambutse. Ubona ko hari akavuyo k'ingabo biteye ubwoba, ubona ko n'ubundi imirwano muri kano gace rwose hatabaye wenda amabwiriza ava hejuru, ubona ko bakiri ku rugamba rwose nk'abantu babyiteguye. Barwana kenshi ugasanga intego zabo ntizigezweho, ariko urabona ko muri iyi minsi n'ubundi by'aka gahenge utabyitaho, hari imirwano isa n'itambutse muri iki cyumweru gitambutse. Tugaruke mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira umutekano murabona umeze uteka, akajagari kavuyemo cyangwa baba Wazalendo baba bavuyemo? Wazalendo barimo, nta nubwo nahamya ko bo bari buvemo, keretse wenda nkubwiye ngo Wazalendo irarashwe na FARDC cyangwa Abarundi, nicyo mbona kiriho igisubizo, cyangwa se M23 ikabarasiramo banze kuvamo. Ubwo sinzi amabwiriza hari buturuke ku ruhande urwo arirwo rwose, ariko Wazalendo yo nk'umufatanyabikorwa wa FARDC rwose ntabwo babyumvikanyemo kimwe. Barasa naho babaye nk'abaca ukubiri, kuko nta mabwiriza bari kumva yo kuva muri uriya mujyi aturutse ku ruhande rwa FARDC. Ubona ko wabaye nk'umutwe usa naho wigumuye ushaka gukora ibyawo. Nta kintu kidasanzwe twaba twibagiye kukubaza muri iki gitondo n'ubundi? Yego ntacyo, ariko mu masaha ari buze urabona bakiri kare, hari amakuru mba nagiye mbaza bari kure yanjye mu duce dutandukanye twaza za Fizi ndetse na za Karemi. Mu masaha ari buze ndabategurira neza amakuru yaho, ndaba nyafite ku gihe, ndayabageza ku bakunzi bacu. Yes, reka tugushimire Bwana Bizima, tukwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo. Yego murakoze. Yes, ngayo nguko rero murumva ukuboko gukomeye cyane kubikomeje kugaragara, aho ubona ko n'ubundi ingabo z'u Burundi zikomeje kwisukiranya muri biriya bice, ndetse ukumva ko batangiye kubaka ama defense mu bice bitandukanye. Nyuma y'uko bubatse defense za Bibogobogo, urumva ko bafashe indondo yose. Ubwo urumva ko wenda mu bigaragara abatazi wenda mu mujyi wa Uvira ibi bice uno muntu atubwiye biragaragaza ko n'ubundi bashaka kugotagota umusozi wa Uvira, ubwo ni ku ndondo yose, kugira ngo bakontorore iyo ndondo yose. Urumva ni agace n'ubundi k'indondo, aho ngaho za Muramvya ni mu nzira zijya n'ubundi mu Minembwe. Urumva ko n'ubundi bashaka gusa nk'abajya nk'abafunga inzira n'ubundi yo ijya igana nyine. Urumva ni connection ya Uvira na Minembwe, kuko n'ubundi yarangije kuvaho. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse ntago byagakwiriye, kuko maginga ya sahi urumva ko byahindutse. Rero reka twumve ibyo Ubufaransa, ambasade y'Ubufaransa nk'uko yatangaje, ndetse binagaragaza ko bari kubeshya ku rwego rwo hejuru. Bari kuvuga ngo kuva ku itariki 15 Gashyantare 2026 n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga, ndumva natwe twarabivuzeho, ndetse tunatangaho n'umucyo, kandi nako biri wenda urumva ibyo bireguje, aho hagiye hagaragara amafoto y'abasirikare b'Abafaransa bagaragara ikisangani, bamwe batangira kwibaza niba bagira uruhare
mu ntambara iba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo byabura, gusa nyine iki kibazo cyashingiraga ahanini ku kuba Kisangani irimo ikigo gikomeye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abacanshuro biteguriramo ibitero by'indege z'intambara bigaba mu birindiro by'ihuriro rya AFC no mu bice byiganjemo abasivile. Iyi ambasade rero yahakanye bikomeye ko zitoza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibisabwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi n'ubufatanye bw'impande zombi busanzwe, aho yavuze ko zoherezwayo mu ibanga, aho bavuga ko batangaje byeruye ibikorwa bishingiye ku bufatanye bwabo. Yasobanuye ko hashingiwe kuri ubu bufatanye hari abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batozwa uburyo bwo kurwanira mu mashyamba, yerekana amafoto y'abatorejwe Ikisangani muri 2022 n'andi yo muri Gashyantare 2026. Ibi rero icyo nakubwira cyo ntago bishobora kubaho kandi ntibishobora kuba ari bwo buryo koko bakora, kuko gahunda umugambi ukomeye niwo twababwiyeho kuza kuba bafasha iri huriro rya FARDC, ariko iyo mikoranire n'ubundi izapfa ubusa kuko ababiligi ukuboko bashyize muri Sud Kivu byarabapfubanye ndetse ubona yuko bacitse intege. Nimunyemere rero mbashimire, mbifuriza kugumya kugubwa neza ndetse nanabategurira update nshyashya, kuko urabona iki gihe abari hakiri kare mu masaha y'imbere nibwo twumva uko byifashe muri biriya bice bikomeje kuberamo imirwano. Reka mwifurize kurogerwa na gahunda z'uyu munsi, wowe uri mu kazi cyangwa ugiye kujya mu kazi ugira akazi keza, ndetse nawe uje mu kiruhuko uruhuke neza, ndatibagiwe abarwayi murwara ubukira cyane cyane, ariko nihanganisha bikomeye abari mu bibazo by'intambara. Imana ikomeze ibane namwe kandi ihaze intekerezo zanyu. Ciao, murakoze cyane.